agyaman na kita at da kanya namnama ta inugasan na itidarana ijay pangukuman ti Diyos kangatwan awan pagtudngan libro na luktan pasulkot awan tanay pakawandan pusok tinaugasan darat na isalakan na ayat na ayat when na ayat ni Jesus nga imawat ket agyaman na kita at kanyang namnama ta inugasan na itidarana daan apan nagbiag ko nadagsen apudno basul ko ti gapu iti ginawit ko makitak sangwanan dakes masakbayan basul ko't may pakawan tapno maisalakan na ayat na ayat when na ayat ni Jesus nga imawat ket agyaman na kita at kanyak namnama ta inugasan na itidarana managbasul ka ken Jesus nga apo tais palen naka iti basul mo no agbyag kan tupay iti naun-unday agser di binaupay aging gaken patay na ayat na ayat when na ayat ni